Ki Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ka college babahatam nagabanta ka jingkuli nursing but paramedical course, hospital training, pinyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo India but shabari. Nabanta ka jingkuli ka jingsiyo ka barit but pila ban layu ban kuli da ka education loan, pila aru ban syukola ho number, kandai nyo saw san riu pranot, lani kandai pran riu laisan, arn riu kandai pra. Hatu pikwa bagi janjong pikil kuit bha benar kam daka Oswell Soup hilaban yo na barok kidukan Ka Khasi Students Union East Jaintia Hills District Unit haga nyutari gunaitung arjar arpulai kala dawa yaga Jaintia Hills Autonomous District Council bakamdai satiaban I no objection certificate shaka Northeast Frontier Railway ne shaka sorkar ban penpoi yaga lenti rel ha cleariat East Jaintia Hills District kat ba ka sorkar kampatla banwanra yaki ain ki baklan ki bayada naga jingwan tuut kertep jong gibriu ki banabar shaka jela Meghalaya. Hau kurwa balapha shakilat pathai kubor ka sengkalapan pau bakan sa ai daga jingtho shaka council haga tayo gabanwan namarba yamanta kadang don hapadang syuti bedeng klam. Kani gajing persya jong kaseng kalong shisngi hadien bau menteri rangba aga jela u Konrad ke sangma ulapan bena bakala don biang gajing temu ban wanra ya kalenti rel haga than East Jaintia Hills District. Haga ne higa sngi kaseng kala IT ru daga jingtho syaga sorkar lengba u Deputy Commissioner u Abhilash Baranwal ban penpau ya gajing persya ban penpoi ya galenti rel ha East Jaintia Hills District katba ka sorkar kampatla ban wanra ya ki ain ki ban yada na gajing wan rung kertep ki mender bad ki briu ki banabar syapok ka jela Meghalaya. Din ba nilo iba kawin press release wa ada minister dan borngi Usri Konrad ke sama halor ga jingtmu jong ka sarkar ban penpoi ya railway hapo atanjongi ke East Jaintia District marmar kan dia mesti ngiralet banyak kenduk ya deputy commissioner banyak halor gane ke benta bat dia mesti kala airu daga jingtho ane ga city sa deputy commissioner pun gadak ban persya ya ga railway project hak ban dia sarkar katmu ban manra hapo East Jaintia District jongi Nagli nasi ngilai keren publisi, halor kena benta, ban kena yok ban yatai, ban nagli nasi nginom la ai ban pediang ya kena railway project, hapo East Jaintia Hills District jongi, banim kuat ba ke East Jaintia Hills District kan long gateway ya Kimendari, kumbalong git, kumba kei ke baji hapo jela Assam, ngitit ba ban ba ke Kerimbans, kibun ki Bangladeshi ki wan rung, bat wan bai senong hapo jela Assam. Ngimpuak bagi sentil ru kan long tik kung ga Kerimbans ka ba po katang stay lang ini kaya ngali ang ingin persyajon ya kane kasi temu jong chief minister lan kasi temu jong sarkar pangora ya gawe po ka brimnya trip pat kam tam po isen hills jongi pat ni ngali ang jongi nila krensa yo disi kampat biang meneki an ki kanun ki banyada ya ginanri apo bajela nagli ang kasing ginamailat ba kanuan ngata project railway apo katanjongi kana apo brinyo trip apo ikren saya gane na resetting yo ba budget brinyo kanja klet nang nenas lapate kumbangiti pa budget brinyo gadon tan kasan langun ndai lada railway kawan nila di kenapa budget brinyo kan sasatlet hagi lagi beliau kibawan nagiwe itu nagiwe pat gisela pat kantan nagi kimenderi kibatmu wan rum tu apa berinya tre tane apa gisela jong ni na se ngin jeng baik dengan orin kumba kasek barok oi ka persya ya kajing temu jong ka sarkar India dan sarkar jela panwanra ya grawe niru katba ki an dan katba sarkar kam pat menteri kam yang ILP ia railway ingin pala yang apa orang itu. Pada hajuk pun, ingin tujuh dia sorkar. Kalau jika bahkan nikran ya railway, kalau jika bahkan angnut ban rai railway apa masalah ini. Kalau jadi ban angnut cua, kedai ban rai cua ya kalau kepar kamtam, ya jingon kam kamtam, kalau jika kalian development,
kum ki surok ki lenti ki sengking om tang apa ogrinyo trip nre apa kacala inang duna sibun kira gipa nre habang ipit yang ne sarkar katemu wan yorot yang ikantan katemu wan randa kata railway kajaka bakan wanra e kampen roy kajaka bakan mang e kampen roy na po central mane naga sarkar kami nre penpan kakwa yang kata railway kene gelong tik kumba kayorot mane tik katemu ban penjak let ya kasnak bakarpang jong ngajak beri bujong ni yang sekian halar nang rorin ban igen turu ya ki borsno ki right mane ki elaka kamtam ya ki nom hikmat nang elaka kum idoloi ni gentu iki ba ngi ditrelam halar gane bat ni kuak ro ban kerpat ya kirang bak senong ki doloi ba kimlong ki bapet ngor mane kimlong kiba perkat na bentak pating jong ngajak beri bujong ni bat aga cukup pot soangan kumput kena kerwa sukuak bantai kue kerwa kantam ya ke district council kepada gawe na giste banira ya ngajak beri bujong ni ipai diulum tarlong kum kaste haji dei bat kena railway kata gede bahkan hanglat bane da ka kanam dei ban kam dei ban aya ke NOC sya kat sarkar bahkan wanra ya railway hapo irjan irjangi ikin tujur kantam ya ke konsil kepada kenang pat nang benti ke jangi pat kepada iru kenang ida yang iki pat diulum ke negeri pat pakam dei ban ai ya ke NOC ya sarkar ban wanra ya ke railway project hapo akan jangi ada gede jinga tu nang legosen ya ke konsil bat lada kinong hikmat ki bor sarkar di top ya kecek beri jangi kum di samla ada kum kecek beri ni nama alat bat cukup ban gentu ya sarkar tanggawe what I think ya di kun samla ane what wanra ya kita anjak cekor dan ya kita kiroi ki parjak cekor hapo kecela jangi ki bangut ya kecek beri jangi sengek sendon ya ba kadingan kelam kene gede ke kerwa cak sarkar bat cak district council bujong ni gaji de bat ka jingmu jong sarkar ban menpoi ya railway hapo isa hills nagle ngaseng bat kamtam ngitip ba haswa bakin ya project kiap ban chimchwa lane ban yo chwa ya NOC kata gede na po district council kum gaseng hingi ken tujur ya district council kum bangitip ba district council kadai gawe na gitnap kabayada kerpang ya gitrai muluk kamtam yang igrit pai ni kwa ban ken tujur ya district council ba kamdei ban ailat dan kamdei ban issue ya NOC sa ga NFR pat ni ken tujur ya district council ba kamdei ban ai ya NOC sa ka North East Frontier Railway nama ladaga district council ka ai ya ka NOC ka bu ya jingma ya ka pateng pat kamtam ya ka jai beri bujong inget skam ba district council ka siatu olar gane pat ka tipru ba ka jai beri bujong ka jai beri pat inget ba nang liang ka district council ka nam ai ba ladaga district council ka ai ni kum kasing panai kum ki pat ba nong song sunong jong ka than janti abra away ngino mailat ba ka district council kan thombor ya kecek beri bujong ni dari district council kan yuk bor kan yurot ya ka hoklong trai jong kecek beri bujong ni kumbang ila kup bor ka ba ka dei genang bat ya kata ke nongeda yangi kirit pat ban ngi gentu ya district council ba kam dei ban sengap ya geno ji pun bor dan ya nu pun bor bakin ai ya NOC sa ka NFR ni ong ya district council kalau kene bat sen ngin sa le ai jing tho ya district council kalau kene bentar kum gadak bagi persya ya kene railway bat kum gadak bagi persya ya district council bahkan ai ya NOC sa ka NFR nang yang ngaseng ngin budin kalau kene bat nang yang ngaseng ngin yeng mang ba bat ngin yeng be hanorin balada keno
ke jing a jong ki lane ke jing menju jong ki ban wan ra railway hapo Asian Hills nagal yang district council ban nagal yang lokal dara jia mi ke jing ki jing ki jong ke jai beriu ki hapan sim yang jing ba